EKYC from here fill up tiếng liao fill up muwa bengai pi lut tiếng liao tiếng chule PM Kisan jo ita amu gi do heti jo ken se hin na aji jo okomin an hola na amulo ho chun ibaki lo dam na. Hello, welcome back to na boncha sobite okay hui lai mun jo sia call ning call ka hen lang thing phung thing ba jo se na boncha welcome back okay anop na dinga chu mui het na ken se he bo tun ni video nong mui het nin nem zun zun ni ka ase le ken te na okay amasa PM Kisan thu ana yung holim win in saving ji chu tua he office ho wang aki bonin nan na le na bang a kyong helai hin la online na bol the ti jiwa online na ge bola ya cha chu video in sim na chungwa tampi confuse win na mitin mitang EKYC dong win EKYC pham iti win EKYC hello tu chan ge jong im live na samang mo go ba chiang mat lo piu sula okay pila jo nanop na dinga say boy na gal to people di gal to pi bs di boy to ka say chuna ji chu EKYC hello jong do he aji chu bida am ti leo PM Kisan abol khalo ho chun hello do he na abol kha ateng abol ho chun he do he ji a chu tuna imin no topic chu EKYC na icha ibui ho ni ji a chu tu nia icha ingyo lim ni te thu chu khai ta in say do he no bula pat chain chain kan hi event ti chukin sei atu pi pen chu EKYC na EKYC chu ti le chi from hi chi na ya na SBI ki tin chu so KYC ki tin na KYC ko EKYC ki tin kana phone nam je ya chi KYC ki ti la fill up bolin la limo photo pi nin ram chu click lang abang ti na thua fill up bol he na che benga chi lo chen mu du na benga chi lang he lo lo benga tong dong lo chen na che EKYC from je ho isi to pen he le na phone ho na bank number ho ai lo le na phone na to other ho link hi jong le EKYC na bol kha lo a he na lab ki lo de ji a chu EKYC to pi mong jengin akan the bang ai ki bol du he na icha stop hi ho chen bi le chi EKYC he EKYC iti ki bol tham pi EKYC ju ka sei banga jo bengan chi wa bengan tong na ko do wa de le na ki bol do he na ai le a bol ding dan jo nin dong we na comment tampi ka muin PM Kisan ki bola amulo ho na hiti kamuta poi hi lo le iti ki bol ham ti ho jo kep chai pi di ham na jo jong jo in sei thau hitin abula pa na ngai thau vin panin ka ti step by step mana cha thau hitin amas pe na PM Kisan ana bola na ana mulo ho ti tau ti na ai lo le hiti chin hita nei do naw jo aki bol so ho na alu to lo ho iti bol diam ni jo nge to ka sei dan na masa tu le ya kin sei banga jo aki bol so ho ana mu wa ana lut lo ho jo chu I het du hat jo ka sei banga jo EKYC na EKYC from here fill up tiếng liao fill up muwa bengai pi lut tiếng liao tiếng chule PM Kisan jo ita amu gi do heti jo ken se hin na aji jo tum sang je ma jo amin che iti ke bol dan ham nei do ke do na nei dong win na comment na iti ke bol ham EKYC ti wen chi EKYC jo chi wa PM Kisan bola na ana mulo ho chon chi EKYC na bol ki tiếng liao na sumu chu ata PM Kisan chung lu ki di he ti jo ken se hin na tiếng le tua PM Kisan atha bol the iti nau pa video a chu insung khana he mi za nin bol the ham ti nin do nau chu na ichi hi ibon wa bol the he na til documents ki tup zo se documents ti chu na phone number to nang ma phone number na benga na phone number naman tiang la na dar ka no ti ho chu link a hi le nang ki bol the he na isi achu bol the chan bol win na ji chu ke yong benga tong ga hi di poi hi jong le khet kham khama ta online na bol the hi ti ji a kin se mai ai bo ve wa nong twang mang bo ke yong ke pi le ti chin din na in sung khan na je
ta kami kami ni ti thum poi e bol the chana bol yang de o ateng le tu a registration bol na dinga cho phat na i chan ngayam i chan ge ham hei lo le iti ge ham iti wen i jong he a phat mong so om di poi na e ji a cho i bol the chan wa tu pe na wang ai ke hong ye na hoi la hi le na e ji a cho ke bol di wen ti cho ken he sa en tu a online ako na ana bola a step ana bola hi lo le akima chawaya tabanga cho village a khu village a amin village a okumin an hola na amulo ho chun iba kilo dam na village na ko komin iti umlo ham na umlo le chalai wan cho kinong he tai na sei ji na chu ai thei lo ti dam khat hin tin na ngo chen na chu lai ham ka he pon kinong hi ji a cho sei che li yong ka he pon ki ho awang cho okumin na ji a cho lai cho ateng le register abola OTP namulo OTP kampo iti una OTP sila yan sa point khat hin yung so OTP namulo cho hi ale cho na other cho khat ve update bolin ji cho other update na bol wa ile OTP yung kilo din na other cho asot be se je na update bol khalo na hi ji a cho update na bol title OTP na muding a hi ji a OTP chung ji lo he nang phone na o ani ka sa cho bank account number OTP ding ham hello le idi ke bol ham din henge layon cho na bol wa icha na stop ni ta yo kinong ka bolin amin cho ama sa akin say tan EKYC na kinong EKYC kana bol lo zia chu bank account cho submit ka bol thelo na ichi video on cho tele bank account itiki am ti yong chu video in sim do hin tu EKYC tu pi pen kin se na bank account yong cho EKYC na kyang ka bol wanga successive wanga cho EKYC ka bol lo zia bank account ka pi thelo na la ya chu ka se ni khana cho EKYC an bol im kha khat leo la ya chu i bol now success mong na bank account api na i check no mai lo i check nom leo anu ya kha i back bol ke men lang ya chu ke know your status atina ako lut leo hen na cha chu check di o cha chu check leo hen ke du he o tiang ipi le kinong EKYC kin gi bol o tiang le account number a bol ji dan chu en sei kiningin tiang le e ji chu funny ne ngai na video bol hi ja ken le kha na ho nang hon comment an nin bol na cha ha su do ja ka be ji he tem kha ng so ji mai te na ye chini nang avin lang kep cha ti ken na kep cha ho ipi su dam iti ken men kep cha jong het kit lo na kho pui in sei du kep cha chu apanga green color ham ipem kha amin tin thu ki sun tin AWZ 22 kiti na chipa ko kep chai akiti na pa blank pa ako di o ya screen na hin pi ni ako poi o len registration ako copy boy ati cho naka fill up lo ya na enge yung jo nang ma thu hen na kasi ka nang ma thu ati lo na jo lai pa fill up na bol lo wa adangon na bola amahon except a bol long lo ako poi na lai cho nong hoa ki kai tan din na ezi ajo kasi banga jo ang ki bolsa hakir je ho cho tu chu office an chi wa office chi chu office katilon jo bang hilo PM Kisan office na hong ki hong din hicha nang hoa cho hoi lai nu ma asam ni ham hilo le no naw mu na jo na chi wa na ki check sa do he iti chuin din na kasi banga sa tupi pen cho EKYC cho ichi EKYC kinang fill up ka bol chai te le account it pilu dam ti chu ken be sa din isi a chu anlung dong be se po te ti chu azon pe na ken sen na bon chaw video bula pat azon chan ge ave ho zo se bon chaw chungin ki pa tu ken sen ngo dam 7 lang te la na lunggelo nget lu umale en se ken lang ko komena na aman ki mutu ki dio ting
in se khom git du he ti chu zon pe nang se ta ne bon chon mang pha